U obeležavanju Svetske nedelje zelene gradnje podršku kampanji Mi gradimo za sve dajemo kroz osvrt na zeleni portfolio članica Saveta zelene gradnje Srbije. Alumil kompanija već dugi niz godina posluje po modelu cirkularne ekonomije. Proizvodni proces organizovan je prema principima održivosti i uštede energije, a naši aluminijumski profili iz sistema zid zavesa, kliznih sistema i okretno-nagibnih sistema posjeduju EPD dokument, odnosno deklaraciju o ekološkim proizvodima. Pored toga, u okviru našeg asortimana imamo i aluminijumske profile za konstrukciju solarnih panela. Održivost je sastavni deo naše korporativne strategije i načina koji mi vidimo budućnost. Mi želimo da poboljšamo održivost grada, pre svega putem naših energetski efikasnih rešenja, Itonga, Silke i Multipora koji se mogu reciklirati. Istovremeno doprinosimo smanjenju emisije CO2 i izgradnji dekarbonizacije. To je proces u kome sva tri naša pomenuta proizvoda, nakon ugradnje na nekom objektu, upijaju i razgrađuju ugljen dioksid tokom celog životnog ciklusa tog objekta. Naša kompanija već dugi niz godina pridaje poseban značaj održivosti i konceptu zelene gradnje. U okviru kompanije postoji poseban sektor zaposlenih koji se bavi isključivo ovim temama. Pored toga što je aluminijum materijal koji je poznat svima, pogotovo beskonačnoj mogućnosti recikliranja, naši proizvodi se prave od aluminijuma, mi se trudimo da u procesu proizvodnje primenjujemo alternativne vrste energije, kao što je hidroenergija, i na taj način smanjujemo emisiju ugljen dioksida. U Rejners Aluminium iz dana u dan ulažemo u energetski efikasne rešenja kako bismo obezbedili malo zeleniju budućnost nama i našim naslednicima. Imperativ za nas predstavlja rešavanje izazova kad je energetska efikasnost u pitanju, primjena obnovljivih izvora, optimizacija upotrebe materijala, minimalizacija generisanja otpada. Kako bi to ostvarili, nudimo remodelovanje proizvodnih procesa kako bi ih uveli u principe cirkularnog poslovanja i kako bi oni primenili te principe u praksi. Naš ceo portfolio je BREEAM sertifikovan sa Very Good ocenom, izuzev našeg poslednjeg objekta u Sremskoj Mitrovici koji je dobio Excellent ocenu. Ostale aktivnosti koje smo sproveli su skupljanje kišnice i čarđeri koji se nalaze na svim objektima. Javna rasveta je u skladu sa zelenom agendom. Osvetljenje se vrši na osnovu solarne energije i na osnovu vetrogeneratora. Su i ostale aktivnosti pokazuju našu opredeljenost da se prati najaktuelnije zelene mere i težnja naše korporacije je da se do 2040. godine ostvari neutralnost. Pošto se bavimo razvojem i upravljanjem nekretnina, sagledavamo ceo životni vek objekta. Naš cilj je kompletan zeleni portfolio od oko 550.000 metara kvadratnih poslovnog i komercijalnog prostora u naredne 2 godine. Zelena gradnja je odgovoran odnos prema prirodi, poslovanju, zajednici, zaposlenima. Naša kompanija se kreće u pravcu održivog poslovanja. Ako grupa sa svojim integrisanim pristupom u kreiranju rešenja i proizvoda za odvodnjavanje i prečišćavanje posjeduje u svom zelenom portfoliju mnogo proizvoda koji se uklapaju u samu filozofiju zelene gradnje. Mogu da kažem da su na svim objektima koji su sertifikovani za različite nivoe LEED sertifikacije ugrađeni isključivo AKO proizvodi. Na Savetu lidera u građevinarstvu 2021. godine AKO je proglašen za net zero carbon emission lidera u biznisu. Mi smo kompanija koja aktivno učestvuje u smanjenju CO2 emisije u svim aspektima. Kako od same proizvodnje, tako i do proizvoda koje u tome učestvuju. Sama građevina time postaje manje CO2 opterećena. U tom smislu smo inovatori. Evo, pre neki dan smo prvi proizveli low carbon staklo i kao takvi kroz inovaciju nadamo se da pomažemo i gde na nivou kompanije ćemo biti zero carbon do 2050. U duhu proizvodnje sa smanjenim CO2 naša fabrika u Topoli je pre neki dan uvela solarne panele kao dobru inicijativu.
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu praktično sprovodi zelenu agendu i uključuje pitanje održivosti i zelene gradnje kako u nastavi na svim nivoima. Izdvojila bih specijalističke studije iz oblasti energetski efikasne zelene arhitekture koje se odvijaju na Arhitektonskom fakultetu, kao i predmete koji se bave specifičnim pitanjima sertifikacije od urbanizma preko projektovanja do arhitektonskih detalja i tehnologije izgradnje. Trudimo se da pokrijemo sve savremene teme vezane za održivost i za zelenu gradnju. Vizija arhitektonske firme Zabriskie je projektovanje objekata koje stvaraju vrednost za korisnike, zajednicu i klijente. Principi zelene gradnje su glavni strateški instrument našeg razvoja projektovanja. Zeleni portfolio naše kompanije se ogleda u tome da kod nas možete da poručite arhitektonske aluminijumske sisteme premium kvaliteta koji su napravljeni od recikliranog aluminijuma sa udjelom od 75% recikliranog aluminijuma koji je već bio na prethodnim projektima. Ono što možemo da vam poručimo je da na budućim projektima koristite brendirani Vicona by Hydro, reciklirani aluminijum, da se priključite revoluciji jer je to budućnost zelene gradnje. Knauf Insulation je dugogodišnji član Saveta zelene gradnje kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou. Kroz Knauf Insulation strategiju za bolji svet obavezali smo se da ispunimo 4 ambiciozna cilja na polju održivosti, a to su ljudi na prvom mestu, nulta emisija ugljenika, cirkularna ekonomija i stvarati bolje zgrade. Da li izolacija može doprineti da svet bude bolji? Mi znamo da može i da hoće. Knauf svog osnivanja od 1932. godine kao proizvođači sistema suve gradnje na bazi gipsa, mi eksploatišemo rudu gipsa i pokušavamo da rekultivišemo te površine vraćanjem prirodi. Primjer da se nakon proizvodnje i rekultivisanja tim površinama prave zasadi vinove loze. Veštački gips koji se dobio odsumparavanjem i smanjio emisiju CO2 u vazduhu za završene zanatske radove u Zemunu. Krenuli smo projekat obnovljivih izvora energije. Svi naši materijali posjeduju izveštaju, ispitivanju i sertifikate koji su potrebni za sertifikaciju zelene gradnje. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kroz osnovne, master i doktorske studije između ostalog bavimo se i predmetima koji se fokusiraju na energetsku efikasnost u zgradama i zaštitnu životne sredine. Kroz kontinuiranu edukaciju studentima se usađuje važnost uključivanja svih aspekata zelene gradnje od najranije faze projektovanja zgrade. Na taj način jedino možemo se osigurati da ćemo imati novu generaciju inženjera koja će sa podjednakom važnošću uzimati u obzir efikasnost nekih sistema kao i njihov uticaj na životnu sredinu. Sarađujemo sa investitorima, projektantima i izvođačima u zemlji, regionu i u Evropi i vodimo ih kroz proces sertifikacije i primjene standarda održive gradnje kao što su BREEAM, LEED, WELL, EDGE i DGNB. I za sada u našem portfoliju imamo preko 1,5 miliona metara kvadratnih projekata u čijim smo sertifikacijama učestvovali. Održivo poslovanje je nešto čime se naša kompanija jako mnogo bavi, a zelena gradnja je u našem sektoru najveći fokus. Na strateškom nivou je odlučeno da će svi naši novi objekti biti rađeni po principima zelene gradnje. Također bavimo se i analizama postojećih objekata i poboljšanju njihovih performansi. Važno je da naglasimo da smo prošle godine otvorili prvi objekat koji je planiran i realizovan po principima zelene gradnje, a to je naša nova poslovna zgrada Delta House i kao takva ona je dobila LEED Gold certifikat. Videli ste? Pridružite nam se.